Mwigiro bwako nwithirite wina ugoro bubwega nengo kugwata ugeni kiri Nteto cheru Ithatu mbita MAUREEN kinya monane to mathito ntuku ya narua ne Purity Richard amona Nteto ira nkureterete ni Ntumurume lare gwikirwa mpene akirikana kuragana kana kinya kuraga ngina muchiari na kumuthika kiwitho. Atongeria abiashara na kariba mutindo wa kumeneria riendekithia ria azimio ria kuinga mitumba. CS Matiang'i kuga gote sub-county kana division ingi njero ikaeza na ruterero mwanka kethurano gikuruke. Gavana Njoki Engineer Kagwema na nini bao gwetekirwa kurira giti kia ungavana ni IEBC. Borithi ni bekirite mpene ntumurume wa miaka 52 uria ni muthuganirwa ukwirikana kuombeka niwe uroragire ng'ina muchiari na kuthika mwiri jwawe ntere chia Kasarani kuringana na atori baria bakujuri ni muthuro muthaka uju aririkana nethirite agichumbura ng'ina muchiari magita kwa magita kanyene kawe ntumurume uju augite ng'ina arakwire gikuo kia withire na kinyane aratigire amutharima uchunkoni ne bwetete na mbere kumenya imbio yongwa ethiritwe igikarikana gutuma mwekuru uju ata uturo. Nicola Chabari ni akurikithia Nteto eji ya Kieba. Ni karikari na ururu na kiao kiri antobantora ya Kasarani nyuma ya mukuru umwe wa miaka 52 kwirikana ati na uragite ng'ina muchiari nontu bakira akariba kuga ati mukuru uju withirito akithangikia ng'ina uju muchiari na nwawe kaumo oka gikuo giake kwarira nwawe ngwa akuga ati ng'ina muchiari akwire gikuo gia kawaida na natigire kinya amutharima no gutwe amuragire. Mami okwa narike kwitha entharima na mami okwa arike kwithira entharima ambira ana bawe baba tarike kwithira bakimolia ari moyo bakiagulwa kinya bakaribia kiri kaburi kawe o andokere rukiri ndiko ya Jumapili rukiri anjo ni mchungaji andokere rukiri ambira no kumanyari amina atitire ndamuria uma ambira ndamurai nduguina kuya gutwekana no morere mwira gamboro baba baba ito mugai murumba ana moro mwana na dinya mwana na eti mwana kijana kiranga onyambobobo no nyambobo batiri kwithira bokerekano anabunde goro na mononkoroki akiuga toyo kathina mbe na guchonkonwa na ajuchiro matagari okaya kwithira kagwatikana aina mabitia ndete subsive ambira ndamwambandikira ndatwika ombandikira na kwatwika ntari na ND kwa na nyo kwatwikira ambira weta we na ND ngakwandikira. Aniambia mama alikuwa ameanza kuoza, sasa akaamua kuzika yeye peke yake na bibi yake. Kutoka hapo nikaripoti kwa relevant authorities na tukaongea na OCS na maofisa wakaja. Sasa wakaanza shughuli ya kufukua mwili ndio hatua ichukuliwe ile inahitajika. Hii imefanyika hapa haikufuata utaratibu wote wa kisheria na ni lazima iwe funzo kwa wengine ambao wangependa kuiga mfano kama wa huyu. Komantora ya Kasarani Gebe North, Betan Class, Chabari. Nyuma ya kurugurwa kwa manifesto ya ngwataniro ya azimio la umoja utukubwegoro wa Kenya ibetete na mbere gwita maoni mwanya igurure manifesto eje akiaria mujumbe wa North Imenti na ugite bukagia goro mono gukinyaniria manifesto aria nkuruki akumeneria rwaria rwa Raila Odinga rwa kuga akainga wendie na kinyogori bwanguo cha mitumba muthuri muri ukiga tutaririe. Raila Odinga kwithurwa gita mawirone jawe jara kathithia akeja kuthurwa ri mutongeri wa mugongo kiri ngwataniro ya azimio na ndikira kiria kinene ina mbese ikauma cia kurikithia mendekithia jamwe ta kweja na ngiri 6 kinkurukia nja milioni njire barabati guchiumba. Uyu ni mbunge wa North Imenti akiarithia untu bubu. Prime Minister amesema kwamba 6,000 every month yatapeana. Pesa zitatoka wapi? That is what the question
ile mimi niko naye, because tayari gharama ya maisha imepanda. Hatuna pesa ya kuomba tena, because tayari debt ceiling tumefika karibu 9 trillion na hii budget hata kwanza imepita by another 400 billion, na leo bunge wanataka kupitisha debt ceiling kutoka 9 trillion ikwe 10 trillion. Karitha kiugo muthingati waku wa Raila augite manifesto ya Raila ni agutegera muno gwitina mbere bakio muntu. Government irere otha ya Jubilee ni invested heavily on infrastructural projects. Na ngotega manifesto ya Azimio la Umoja nkona focus yao na ndi kwebera infrastructure no ntorede twina infrastructure ikunindi kuthithwa tu au etigere ega focus more deep issues ire go affect mwananchi kawaida cha agriculture cha kwagia mbeo cha kwagia fertilizer kana kwithirwa inputs iu china amna bubu ondobra bwa kite monki muno ni manto jege mutumba bubungera imdaudi akiadirio ntububu. We cannot ban mitumba, it is not possible for now. Si ati sisi ni second hand, lakini watu hawezi kuafford nguo mpya. Labda upatie nguo mpya at the same quality ya zile mitumba na bei rahisi. That is when tunaweza kusema mitumba ikuwe banned, lakini it is not possible. Wakifanya hivyo watatoa watu wengi kutoka kwa kazi, na wale wanauza mitumba wataenda wapi? Watawatafutia kazi ama watapatiwa sasa pesa ya kukaa nyumba? Kitumina nditu kinya kiende mutumba gakoromone nikene nabo baritauge bwao na ingwitikia watu turantu bagakoromone gintu kiria gituthuriti manifesto ira raumire goro Raila Amolo Odinga ya Azimio manifesto ira ejete go affect komona na watu turantu bagakoromone gakoromone mutumba ijo andikite ntakai nyingi muno watu tutikuregana na initiative ira Raila eneo kira tukuregana akiore job opportunities ire ejete go create ikenda kinga mutumba tuthoro tuije ndaka cietu ikomba kwa sotendi nange ote go twirore thina ira tukura cinto gwitia ntuko nyume ya engi oroka ithiria ure twirora gatwangirira Ntatu oinge ngogira tukuritwari ho tweja embeza baada turenda mutoro gatoni ora gikoyo gikagwatagwa toroga tugwata ira gikoyo na ndendo kwira jo imwambererio tukamobilize akenya bonde arabare bare benda ya mutumba tobonia tarere rio kithirikari ya Azimio kuna over 20 million barabotengemea biashara we mitumba na ndoria antu baba na family yao kumtwena na bana batano ana bakuthoma university bangi be primary bangi be secondary ndoria antu baba onde yake ya kuinga mitumba ina antu ba ana boba kaomba wiki mwate nondo Raila bombera akutukuga mutumba jore mamo we naona ugire kanisa ainge mantu ya yo toligaria na no oto kwenda kuthura ndene Kenya tuto kukaroka tutia to chwe ora ugato keria twe maasira ukiariria mtumba ojo kwina iratu no bya mtumba abo bareta bakagura iratu bya migute njoka bya ngiri 200 bakorerwa kwe muntu kwenda kiratu kya mtumba gikuma chiringi 200 ikendomba ikona gintu gya kuria sisi bobo Azimio na mandu zao tuchoke tuathani nabo iraka igiterera twekera nguo iraka ile athirire mutumba jotethetie antu baba inge mono jo yange otoi mandu zotheri na tuka revive industries yetu corruption ikanyia cost of raw materials cost of human capital na nya cost of labor. Nkiripotera Weru TV betamuthuri Muriuki. Minister wa Ukaria Bwandene Dr. Fred Matiang'i ni atumiritie kurungikwa kwa uthimi na kinya ugitangi bwa miunda muno meankene mwanka ithurano bya mwaka jojo bireke akiaria ntereche isiolo kagita karia agochemeni na anene ba Ukaria Matiang'i na ugete bobo bukarigiria kureta ndwa na nkuchanyo gatigatine gaka siasa. Mati Mugambi na ripoti eje. Kumania na mpagaga na nkinya nkujanio gatagati ga kaunti ya Meru na nkinya kaunti Isiolo ende Minister wa Ukaria Bwandene Ndagitari Fred Matiang'i na kinyukite kaunti Isiolo kenda kumenya kaumo. So we've spent quite some time this morning with colleagues from the two counties and the regional security minister, and we have reviewed the security incidents that happened here the last 3 months, where the challenges are,
and the reports we have from the field. Akiaraniria na andiki ba Nteto nyuma ya gikaro na mabica bokaria mbari cia Eastern bari kaunti wa Isiolo. Matiang'i augite gutire kairi kugita ngai icunche biokaria kiri kaunti ino ire ciire mbere ya tongoria na nkinya kariba omba kweguyana. We will not create new administrative units until we've had sufficient public participation. We've gotten reports from the security teams on the ground so that when we create new administrative units, we are informed by facts on the ground, a measure of concurrence and agreement amongst the leaders of the areas involved as it were. Tigogu Matiang'i augite no abathiite na mbere kuraithiria icunche bira birengangite biokaria gatagati ga kaunti ya Meru na nkinya kaunti Isiolo. Akiugaga mianka ya icunche bibu ni ekureta mpaga gakiri aturi ba kaunti ino ire ciere. We have agreed generally, all of us, that we do a review of the administrative units in these areas, especially in the two counties, because even as we try to create some of these administrative units with all the good intentions that we have, slowly but surely it begins to look like with every unit that we are creating, we are engendering a new conflict because there is a new part of the county or a new part of this region that is asking for a different area of administration. Matiang'i akiongera ugite bota thirikari bathingata katiba na bura kwandikitwe iguru ria menkeno yugaga gutire mucia chota ijenjira cia kuthingata kenda kugarurira kana gucenjia meanka ya bantu onthe arakwenda. Under the act, the boundaries are very well defined. The districts as we knew them then, now counties, and the provinces, now regions, are defined clearly by the law. It's not for us as administrators or as security people to discuss boundaries. It isn't even actually for political leaders an issue to be discussed. If they're interested in the changes in the boundaries, they know what to do in terms of amending the law. Muthia Matiang'i augite itengo biokaria na itengo biotungati bwa mwingi bira bire meankania kaunti ino ire ciire bakaomba nkinya biokobiraithiria. We have about 6 GSU units. We have an RDU unit here. The Inspector General and the Deputy Inspector General are going to put in a team working together jointly with the security team in Meru and the security team in Isiolo to relook at the deployment and placement of this unit so that we create a sufficient and effective buffer. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Nyuma ya kujokia MCA wa ward ya Muthambi Nyaga Muisiraeli na gutezaniria minista wawe wa urimi niwe Joy Kaithungu ria muthia ngavana wa Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki na ethiritwe agitikirwa ni nkiama ya IEBC guchwa giti kingi kwa kibindi kia bieri. Njoki ari kwithirwa akijukia kana kinya wikia maratasi jawe na athiurukire ntere mwanya cha county u guchemania na thingati bawe aria onekete gwikira akari mawirane mwanya. Gavana Muthomi Njoki araukite gukinya obicini cia IEBC muche wa Kathwana bari na munini wake ura atangachite igoro Wilson Nderebia Muisiraeli ura kagitaga kanwe MCA wa wadi ya Muthambi bagichwa gwitigirwa kurwirira gitiku kia gavana kithurano ni kinene kijite. Nyuma ya maratasi mago guchunkuno na afisa banki ya maenu banenkerwa certificate araba ugite ati kuri achindani bago batira baendagira baigwa barinde beni turaikire mitego ni our opponents metu marama tucherete nginya makoto da kotini marema nonto ne wa judicial system is really independent. Deep state iregeretie guturingithia kona cionde no tutekia manikira kwendekana ni thirikari tu turika makiauda pia turai na threats kuma kuri EACC maramara ugite tutibati gukriwa kulari na nguto na umde nguto igosino reinwa le tolanjeso nonto antu bainge baragwaga gutekiria lance gavana akagwata tu yamwe nawe nonto already ne barapulite market tricks kana mitego ya saitani
iranje so teria watu gotio tubategere ni meteguku kiri achindani bake aribaira ibetere kirurumia ndege ya chiacha ira ajite na cio nyuma ya kwewa certificate eno twenda kwira antu mara marenda makubanga tukaru twande beni mereru turinde beni ni mebange checha ikambiririo mundi no gachaguga matobete nguo wega ni mobe no safari rote tule raisi ikethirwe na mabonde na milima na kunde tugetania twegurukania tukathunganiria bairi baba ibachokete barutha muchemanio gichiacha thokoni ya Kathwana urawitigitwe na rwiriri tibangi mwanya mwanya bakiama kia UDA twaka hall ya kimataifa ile kalotogora mebutano ya international na no kura ikaringe ndipo martani mochokwa na ndipo kura ikaringirwa rwanto makasa makamara mamwendete muno nonto ni mamwakire ni mamudhambirie ku kidogo makaire makire yeni mtu akacha kumata twarungia la mini no bro tukutulodete thoko ino ni amarebe utege tumukwana kama ni kwa na uwashwa 100% I will give you support hiyo tuunde ukenda kurodera anto barakanini Kathwana aswindegelete anto bakara chukanara na tukapenya kwamba Kathwana ndi kwata ya twetha kanini bakwenda tabobothe bende bende Kathwana tukoria kanome kunengera gataja getiga seneta twekinya mwabu ya komi county commander county commissioner polisi yonde itakuwa Kathwana itakuwa wapi nyuma ya muchemanio joga Kathwana ibachokete baringa rugendo mwanka thokoni mwanya mwanya kurakinya kubaruthite michemanio yingi ya gichiacha irio thokoni ya Marimanti Chogoria na Muchi wa Chuka nemenda uchokia nkatho cia mwanya kuri my personal friends Bwana Njue Kaithungu nonto noena tewite ari deputy governor twachioka twategwa ni deep state na sherehe ivo na gwatuika tutiomba kuendelea na nchokia nkatho kuri antu metu mara nonto within a very short time nimuranengerire Bwana Muisraeli yakinya tariki 9 tulingira William Samuel Arap na tutekende guoya tesa sawa Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima Munini wa ngabana wa Tharaka Nithi niwe engineer Nyamoka gwe maurea ugochwa gitike una tigiti ya kiama kia Wiper Kinyawe ni arikithitwe ni kiama ya mianka na ithurano ugochwa gitike ngabana wa county ukagwe maurea wamenanire na Njoki mwakene jwa mbere jo wathani bwao augite na ndene kagita ka Mutharaka gutongeria county ujangabana Ore muthenya urana siasa baingi bakurikagirie kwira maratachi mao kiri maobisi mwanya mwanya ma IBC ndi na gikeno gikinene muno na antu betu no tutwika cleared by IBC kendo tumba kurwanira gitikia Mukothima ward na kuma gwende tukuthungira ground twambirie ngugi ya kuromba kura tukiririkanagia antu ngugira tubarutirite na tukibaeraga ira tukwenda kubarutira urahithiritwo ari deputy governor wa county ya Tharaka Nithi Engineer Francis Nyamoka gwima uranguru kiarikitie kwira maratati make na witigirwa gucwa giti giki kia governor wa county ya Tharaka Nithi ena tigiti ya Wiper. In the next 5 years county and quarters will be a city okay city ya ukenera nuntu kwa special plan nkathinga ta kuhakikisha kwamba aranduka biri kweweri arautiri kweweri arako na industry cionde ikabango gotaratifu tutirutha mushrooming cities like Kariokona kora kungi enoke weri modern city Kagwima akiuga kuri magamba maingi kaunti no mara maithiritwo makibacokaga nyuma kimaendeleo igamba rinyeri ria bari and birinji administrators babu ni amwe baba batwandikite tio twandikite wananchi na tukandikwa wananchi therefore tiomba kuamba na mtu ura kwandikite ndathurwa the following week tukagwithirwo igamba na twanjire negotiation na ntu betu nuntu na betu na no abo batwandikite we will remove hiyo case atutaendelea nuntu kuumiza ninto bietu tukwira kotini na kuria lawyers na ara tukumba ku negotiate tukanegotiate magamba ma megitwo mari ogo nuntu ntikwenda county tutindaga kotini every time it is very expensive ugacheck imbesa iri to na advocates imbesa iko ya kulira na basari Bwana Jones munene akithirwa ari munini wa Kagwima cia Tharaka Nithi nyingi irenda common sense te itikwenda thiori nyingi tugikitio ni mutongoria uria wina kwenda wananchi
program ta Sogam uniji adile ile ya IPL was bringing a lot of money to the Thalaka community and the marginal. Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka bitu wa Paul Gwakabithe. Ni kuma kirĩrũgano rwa Paul Wakabithe nĩ otukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for a spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the match day 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Life channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru niju arthritis, mirimo ya marongo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection chekiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection chia bacteria, kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonde. Neontomamanto Nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanoto lingere thimu gukurukira namba 0714 366 766. Anko, kwani sikizi ngombe itani sere ukikamua? Saidi. Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ngombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine bakuthondekagira all stock meal ire kareta ugaruruku bubu nene kirendethie chiaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Eza tukuhudhiri mobatu ja kujonde the shopping aja Sayen supermarket na Arua. Tuwe na deals chia mwanya na shia kuogokenia kagite negaka na ite kuinyiri mukojo waku. Itue supermarket ire tongerete Meru na Ntura ire ya kwe. Aja Sayen ukona intobia quality ya goro na biti na goro jaite na medha shia kutumira njana obishi intobia stima intobia kuruga ngushe kumatake na ndhe goro inge into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia bakery ya migate na cakes butchery na binge Kathumba. Tuwe na parking eno karia na enene ya Ntubonde. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Aranire natu na Arua kukurukira 0114 697 050. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na arano weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire mpesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi mainge kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingira thimo gukurukira 0111 038 000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sharaha Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara.
Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia, natumia unga wa Raha Premium Kavagara. Kambuni ya Rhino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Maua. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Munene wa ngabana ni Baubwi, I'm your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe. Ibwanene bakwa ini muritingwe wenu. Kithirikari rekirite ngabana atwire akario murungu munini. Ngabana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo ngabana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na intukingi. My promise ki Baubwi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya Baubwi bundingirite kura. Ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa wampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuko fulani na mundu roke yari wa mbere mwenkona utembuki in advance kana utoko wombukita appointment no ndete hospital ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na Baubwi aringi kura na antu bonde from all walks of life. So kangu ndo obwashwa hati nka accessible bwambona ko ensure ngabana Meru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimithikari nturi tariki 9 mweri wa 8 ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria Meru twinde pamoja Meru itanana tura mithikari nturi tura Weru Meru. Wodi ya Karingani ni wodi iri gicigo bunge kia Chuka Igamba Ng'ombe kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Wodi eje nkuruki kagite-ini gaka irungamiri ni MCA Mureithi Gaturo uria uguchwa giti giki kairi na tigiti ya kiama kia UDA na nkuruki ni kuchirite aruirite 12 mwandiki wetu wa Nteto Christine Wanjiru na riungite wodi na eje na kwaraniria na baraba kwenda gwita MCA ujo wathanine na giki ni gichunchi kia mbere kia rugono rurwa mwanya rwa ntangurutano cha ward. Kiumia giki turi muri wandi ya Karingani na Karingani na Kiang'ondu ni wandi itongoretwe tha ino ni Mureithi Gaturo ikimeragirwa mata muno ni antu arume 12 mangi ni mbotete gwikinye nabo ndachubana na nkinya kwaraniria na mamu ma Maria makwenda gitigiki kwina Dennis Jambo nyo ndi mwana biashara yakwa ni isikene ndagani na bando nkolagwa ndi contractor ntutaga wirwa gutuma miako for example ndagani nitugwaka nyombe acibu
anega tulianenkere contract ya kogule untemwe Morris Mwendakanga. Morris Mwendakanga, professional ni accountants, dovitebera wa accounting. That's okandaro than Bachelor of Business and Administration, and I'm a certified public accountant of Kenya. Joseph Kinyua wambaka wa muntu wa mngori. Nyundi mulimi nimbiretwe nkirutaga era na ikundi mwanya nimbiretwe ni chairman wa Kaditoni for the last 14 years. Nimbiretwe ndi chairman wa shukuru yeta kwa Katigirini the treasurer nimbiretwe ndi kumyaka 8. Nimbiretwe ndi chairman wa tukundi mwanya twalunchi. Nimbiretwe ndi director wa kiamageta wa dance sako kila kitu ngamita utimaera matarakaniti mara matiarimo ani bidiritwe ndi ikundini cia ukuria wa bururi imingi. James Murangiri wa Kaura. The Kaura ni jobless. I represented all the youths makaringani ward. Na Godfrey Munene Mugo. Wetu ni Kiangondu bantu betagwa Mukongo ku village. Mbuge ningushwa gitigia Karingani ward na kiama kia Jubilee. Omonde makimbiraga itumi iria magushwa gitigi kina binya u. Monete kuma twathurana kuma katibeni ya 2010 ile ya ukire Karingani ni twegwete tuli very much underrepresented. No tutariu ugaswa Karingani ndageragia kuanalyze nkionaga MC ore oleku nkingamuria antarire project cia thino Karingani ati kubota gutara tariu Karingani ukathie kwena areas itestima kwena areas itinginya ronsero wa kunywa kana ronsero wa kurima na actually ugaswa gwetu Karingani tubakanite na muthito wa Mount Kenya Forest na ni very unfortunate ukonaga antu magwetu matena ronsero wa kurima antu metu nimekarita mari mbiduni ndetikio gumana ntikuvererwa kuriengi mara matederagwa ni mauntu mara makutwa kana iromu kone kanwa nentuma nishiritie mbigwe nina kanya nani akumba kugwa nebo nenkira ntutheri mangwaje kuruta wira twirorere wira twinde nuntu tupatiri kwe tukimenyaga yoro tukuruta twinde enu tutikore wa muntu umwe wira twa MCA wira no wananchi na value ya intima kwendekana utongo ura manenkeretwe ni kendo matethie wanani ngitethekera bo ta mutongoria wao. These 5 years nembetikagia nendutete wira munene tiri MC uri ari kunondi Karingani ngucwiriria no mbote kurutira antu wira wega kuri MC uri ari ku nontu akurega go pay attention kuri requirement cia antu na nikima makwenda wira uyu wa gaturu. In fact my main agenda nkaurua nenkiuga niyo kaura nteronga metano ntubwa Mount Mange. My main agenda ni gucereria youth wira mikira nkolomba gite MCA nonto ne monete kwina gap ya representation kogu ne kwenda kuthie assembly nikenda bata ku represent antu wega na nkinya kuthondeka mawatho maria mabaterie kogu basically ni ndomba gite nonto wa ku represent antu na kurutha mawatho ma gutethia antu ni kwithira mutongoria thurwa aticaga kuri antu amenya mathina mao nikenda bata kuthie ku represent in the assembly. Muthenya wa ruyu tugwatanire kiri ntangurutano ino cia Karingani tumenye nkuru Kinani Christine Wanjeru. Anto batano ibatere uturo bwao na bange 12 kuringangwa na kumatukwa sibitare nyuma ya mutino kumira ngare mwanki kuringana na lori iria igukamatete mabundi. Lori eje gekunaga njira eu ya ngare ya mwanki ntere Cheruiro Kiambuyora na kwithirwa ni ngare eu ya mwanki. Antu batano ne bati bakwete na bange 12 gotigwa baguraretwe bonene nyuma ya mutino gukarika gatigati kangari ya mwanki na lori ntere cha Ruiru ogorobwegoro. The driver of the train alikuwa amehut so like eventually alijaribire yake yote because the hooting was so like terrible in a way. Kuringana na koje ndereba wa lori karageragia gukuruka mbere ya ngari ya mwanki itakinya. China walikuwa wamefunga kazi kama kawaida. Train ilikuwa inatoka side ya Ruiru inaelekea town. Walikuwa wamepita daraja, walikuwa wamepita chini
ikakuja kama imepita nao. Lori ilikuwa imepita miguu ya mbele, ya nyuma ikakwama. Dereva akasema tokeni, shukeni sasa. Imekataa kuruka, wakashindwa kuruka, gari ya moshi ikakuja ikapita nao. Watu wa gari tunawashautia wasimame juu train inapita. So mtu hawakusikia. Akapitisha miguu akapitisha miguu mbili za gari. Alafu sasa za nyuma gari kakosa kuguruma. Sasa ndio tukaanza kuambia watu waruke. Wakaruka, wakaketi pale chini. Lakini nimeona tu picha mbaya yenye sitataka kuona kwa maisha yangu. Agekujira Bobo County Police Commander wa Kiambu Muchangi Kioi augete batano baba kwete nyuma ya kugeria kumaruka kiri lori yeu. At that juncture, the lorry collided with the train, and some of the passengers who were inside that lorry, they tried to jump. So in that process, they were crushed by the train. Already we have 5 fatalities. Those are the families, those are the people who have lost life, and we are very sorry for that. And also 12 have been taken to various hospitals. They are being treated, so we shall keep on monitoring their situation till when they are out of the hospital. Ningeuliza wanakandarasi wale wanafanya kazi eneo hili, hasa hapa wanatengeneza daraja, wazingatie ile mikakati ya usalama, kwa sababu ukiangalia hapa hakuna kizuizi au kitu chochote kinachoonyesha dereva wa magari haya anapita hapa na mizigo kuwa gari moshi linakuja. Kithomo ntere cha Rwanda rwatigania kiri ugwatine bwa kuangaratana ni mpara irero merete ana bare bathoma irantere undwanda iji ichithiritwe ikirumirwa ni mpanga ya mpara nare ana bainge bakuremwo gwita cukuru na bangi bate gucoka cukuru mathaine jatha inyanya ni kinyamara giki. Ondi ndwanda mwanya ciatianirwo mĩeri ikiaramu kumania wa ciambure kwa na thaire ukuringana mrungamĩrio kithomo gĩone bunge kĩa Tigania East yawe yatanira basu saruni ati kuino watibone na bashukuru cia thirikari ndwando iji waciana buru kumania thine ye mparera ndankunyo ntere oiji. Wakati huu mvua haikuwa ya kutosha, ya mimea kutoka, na kwa hivyo hakuna mavuno wakati huu. Shule zetu zote kule chini zimeadhirika sana, na hata paka watoto wengine wanata kosa kuja kwa shule. So tunataka kuhimiza washikadau wote ili watusaidie ili watoto warudi kwa shule, watusaidie ili tuhakikisha kwamba hakuna mambo ya kutatizwa kwa mashule. Na rwiro mbaria wari ambere burukiri antu baraba wendi bubo ya baraba ushiyomba na bakaumba bangi ukumela ati na kuona burethi ne ya kindano niyo burumbere tate mantame. Napenda kuwaomba washikadau wetu wote, makanisa, msikiti, wale wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu, watusaidie ili watoto wapate chakula na wakae kwa shule na masomo endelee. Kama unavyojua muhula huu ama mwaka huu ni mfupi mno. Kufika mwezi wa 11 watakuja kufanya mtihani. Darasa la 8, kidato cha 4 na grade ya 6 pia wanaenda kufanya. Na ile muda nabaki ni mfupi mno. Ule walimu wasamaliza selebasi. Kwa hivyo tunaomba tusaidiwe, tunaomba mashule zetu zote upande chini yote iko na shida. Nkulugi kinyasi aso ntoko bakiringira ndebesyo maturane bakauluithine ye irumirite ruyu au kanyumene mashukurune. Pia tunataka kuwaomba hata wanasiasa ili at least watusaidie ili shule at least hata ipate chakula serikali ile tunaita school feeding program, ili wasaidiwe. Hiyo area kila wakati kuna njaa, na last time hata ikashikana na ukosefu wa usalama wakati huo. Sasa kila kitu imekuwa shwari. So yangu ni hiyo, tunahimiza ili watoto wote wakae. Walimu natuambia kama chakula iko kwa shule, watoto atana pia ni 100%.
Wengine kama hakuna chakula leo unakosa 10, kesho 5, wawili hivi anasema watu hawawezi kula tajana, so tunataka usaidizi kwa washikadau wote. Nikiripotera Weru TV kumatigania East mbita wa Kelvin Kimathi. Arimi kaunti ya Meru ni boritwe gutegera bwega kagita karia bakugera imera biao na kugera kuringana na kithimi kiria kibatere bakiaria ntere chia kaguru naria bagukungwa irantuko ya kimanthiguru ya utheru bwa bia kureanga bana kireito murungi munini wa minister rwangine rwa urimi Lawrence Omohaka na minister wa kaunti wa urimi Carol Mutigane baugite atiriria maketha jeta nthiguru neingi ni jetherwa jakithimwa na interview bikonekana biri na ndawa kana thumu bikaregerwa bakiongera ni baugite ati imwe cha thumu iji ire ikugerwa imera nicho kinya ikoreta mbajwa iya nyimba muthuri muri ukine agotwacho batongeretwe Lawrence Omohaka urani abitha kirwangiro urimi ndene Kenya ario Carol Mutiga minister urimi ndene kaunti Meru na kinya gavana Meru Kirito Murungi ni batirimene na arimi mwanya mwanya amana kampuni ritira ndawa nikenda kungwira ntuku ya World Food Safety Day ni baugite muno thindira kuonekana na nduku thwa bakiugira imira ndawa nyingi gitumi kinya murimo ja kansa kuthajo kiongereka interview ya tukichora bidima wa Kenya na bikadima Rwaya ya Kenya nao ende vitu tiwa navyo kedha ni sikumo itamundene okarea kinyetha ura peso kedha ni nyanya ulituo karea itokodimo na kiu niko gutuma Nteto bagyo muno ni mirimo nokwa tukiwa kansa tena Kenya Meru ni number 2 ni Nairobi indi bya Nairobi tikakoremagwo intobya bya Nairobi bya tukulita Meru na untuku kwingi kwa ndo bakuga practically baraba number 1 ndene kansa ndene Kenya ni watu wa Meru nikyo kukodwa muno kire kura na tutura Meru ni ndawa itukuira tubetu kuri arimi twina bomba gwote nyaba kaugira ndawa ingi nyake matunguru kenda jomanga bomba kuretanga thoko arimi betu tukeja kwithira na imbuga mtoro kuthithio tweta tubere ni arogi nangi twike bata ni gutigira murimi wonde akuthoma ndawa na kuthingata mawatho ja jandiki mbere kugira na kinyume kugira 40% ya wakulima wetu mimi nikiwa mmoja wao peke yao ndio wanasoma maagizo ambayo yameandikwa kwa dawa. Kwa hivyo inamaanisha 60% hawasomi. Na kama hawasomi, hiyo ni hatari sana kwa maisha yetu wenyewe kama wakulima na wale watu ambao tunawauzia. Serikali tutena sheria kana mibango ili tubikathimagwa nikenda tutongera ndawa zaidi cia uturaga. Yo tukule serikali nene ni bathithie sheria na bathithie inspectors nikenda nyawa tutuma wikaria yo achongo ba wikaria na interview tukulita mindene yetu na babu kwenzere anarua nkumege na ntumeriere egatumirwa na kithomo kiria kionde tuthomete narua tugeete twinka igagutumiria na gusambaza kiria turibetu kenda community yetu twethira twina ugima bwa mwiri boboingi nkiripotera Weru TV betamuthuri muriuki Nkiama ya miaka na ithurano IEBC niregete gukurukia rwiriti kathumba bagi siasa barabara atwaga giti kia urais bwa Kenya amona baria bagerio mene musiasa Jimmy Wanjigi mwini Ruben Kigame na mutongere wa kiama kia Ithatu Alliance uria wamenyekanire muno na rwaria rwapunguza mizigo niwe Dr. Kurwa Ukot bathatu babane baugite kabako inyirwa ni nkiama eje na bageta koti gutwa kioto kiao na nyuma ya kwabiro ndebene giti kio rais nkiama IEBC mutumiria Ruben Kigame wakiri Kurwa Ukot mwana biashara musiasa Jimmy Wanjigi na ndebo gita bakethira bagita na mbere na kuthitanga nkiama IEBC kenda gutigirwa kwethwa beshoka ndebene kaire kere gikaro kiamwe obisine cha Wanjigi ja Westlands Nairobi bondi bithukirite IEBC obobwega na komingiritiria nkomango cha kimumu harabonde bugiti barachethera karata na nyankoroki korirwa mbara. We knew these things were going to come. So we are ready for you. Na muna bahati mbaya. Kwa sababu tunajua sheria ya Kenya and we were ready for you. I promise you a legal battle never seen in this side of the tropics. We will fight all the way and I will use all my legal acumen. I will go to all the courts
I will quote all the laws. I will produce all documents from IEBC itself confirming how they have always applied the law in regard to qualifications. We are not going to allow our country to be mistreated like somebody's chattel, or we're not going to allow individuals to hide behind institutions. Personally, I'm going to make a case against each and every of those commissioners. Atere kulingana motho jithurano ja mwaka 2017 kiama IEBC utumira kagitene gaka ni ate kanya kagwitoshurie gamba kiri mwenderezo jojo mateta kibara bwenyirikite mwaka tariki 9 cia mweri jotore irani ntuku ijiri kumanarua tayari naku kiama IEBC ntuku agoro niratumire marito jana jaro bagite rais jabo munini mutongeri on William Ruto wa kiama kia UDA Professor Ruchiru wa Jakoya wa kiama kia Roots Party Waiga Mwaura wa kiama kia Agano Party Raila Odinga wangwatani wa Azimio la Umoja wa Kenya. We asked for a meeting, he granted us on the 5th in order to resolve this, and I have witnesses in that room. He says that I understand your case, but my hands are tied. I would like to know who is tying Chebukati's hands. My candidature seems to be bothering one particular person, and that person is Uhuru Muigai Kenyatta. It bothers him, and I want to be categoric that he has tried before and not succeeded, and even now he will not succeed. Mukarigete Chebukati na kiama IEBC bendete kwethorbe mure kwano ntubocha bachabania Nteto arentu kwegoro bareberire tore wota mungare kana nyambane ora bambite gwitikire ukanyumene na transcript ya kithomo kia digiri ire wanjigi arare ayo baba inge nandi bambirite kwethorbe shuri ethro IEBC geikunekeni tonire Nteto iji kana abareterete wanjigi bonthe patijanirwa ome Wanjigi arebero ntuku egoro ntuba kwa gimathomo ja digiri arakigame beno court bebero kiume kethiru ntuba kwa gesiningani. Now, Kenyans, are you aware that I don't appear in the list of those who are passed as the 4, and I don't even appear in the list of those who are disqualified? What does that tell you? That Chebukati and his team treat me as a non-entity. They treat me as an accident. They treat persons with disability with disdain. And I'm here to tell you this. It will not happen. Nke reporter Ntoshauru TV kumaja kingine ngifuke Nairobi Peter Boniface Mungera. Seneta wa Meru Mithika Linturi uria ukwenda giti kia ngavana Meru nekite wirane agokiria ekuruona ajukia wathani bwa kaunti iji akiaria kagita gakuruguria gikundi kia ekuru kia Kiandiu Ntere chia Tigania West. Mithika naugite ekuru ni bogetuge kianja na kwina bata ya kubokiria na reethiritu akimeneria murandi jwa toweza jwa nkatha ya ngavana Kiraitu. Mubunge otiene wese daitari John Mutunga bawatanirite na Senator wa Meru Mithika Linturi batongorete kiatho kia kwambiria kundi kia ekuru ya CBO Kiandiu na Mutunga enyilitie kuria mwingi ucio kumia muno ikundi nene kenda bakaumba gugunekagina kia thirikari amutaratara ya kwethira borea na bote na ikundi ke thuranire kana okethira borea na bote ke CBO ewe to Kiandiu na bure ba Kiandiu kana bukethira buria uthe kundi buri nyage kari ito antu betu ito kuringa kithaka antu ariku. Mithika akirene gwite mubango yu abetuika ngavana wa Meru kithurano nekeyite iwe wa mbere ni ukiri kundi mwanya maturene na njira cia witethia baibungwa ngatenga mbesa cia 30% ya budget ya county na nzoke training ekuru na youth urabyumba kurita biashara na thirikari nikenda bomba utetheka no rende mheshimiwa Asanti no ndotigania West numbangirite ngekuru na group cio no ndo antu bakwa bo train bakeyake kundio ntukigia kandio na kenge babaritana ngwechi bakaete county bakaewa bakarita na bukoni siasa Mutunga na Mithika ibaringirite ndebe munini wa Rais William Ruto kiri kundi kiekuru thirikari ire kethere na Ruto ira akethire president
thirikari ro Gachagua akaethe deputy president, thirikari ro Mutunga akaethe muyumbi, thirikari ro Linturi akaethira governor, thirikari ro Kathuri akaethira senator, thirikari ro twenera ya kulugira kirikundi tethi antu betu. Ibu ya kwa mneno yetu akiari itaronda kuwa nitaweka bilioni 100 isaidie wakulima na isaidie watu wetu na itafutie watoto wetu ajira. Utewa kuwe loi kama unagara kero kande bwira muntu ra nete retire nete noke akuona muntu aikinya levo abwira ndingire ni kura bukamaka tote kwenda bunge tote kuromba kura nonto waba utuki binafsi. Thirikari county yona minimum 15% ya mbeca ira cirio cia thirikari. 85% mbeca itiawa Nairobi na president. Itiawa Nairobi nao na president. Ikiwa ndo kwa tokiwa William Ruto aringirwe kura no ndo mochoro Mutunga. Imochoro Medeka. Imochoro Kathuri Murungi tuke aweta kewe aitwa ila ciana methwa mea akemea bana achore bakwa na no lazima debatethie meru kenda yumbo kura. Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wake Uvin Kimathi. Ndoa ya kemiario gatigati ka MCA wa kanuni Josephat Mugambi chairman na aregani bawe ne kujeri ntere unare chairman ugete ntalala ne akunjira yuthi na kubatumira bodho kukwangaratania mechemano ya gisiasa akeja na ngerekano na muchemano Joantere chia Kimongoro anawe MCA wa ward ya Kachio na ethretu agikurukwa ni IBC gochwa getekeu kwa kibindi kingi. Ithioro ni bia wandi ya Kachio ikiembe South mirorongo ya karini kuonekana na bobatongeretie MC wao Cyrus Mithika Mucheke uria bagwitara Zendi inyuma yawe kwe baruga ya gwitikirika kuromba kura ni kamiti ithurano na mianka tayo IBC rwario rwawe ruri akari ne bathure mutongeria kuringana na witi na mbere buria abathithiritie rware tukuthibiti cha tukendra twe ndegene tareki kenda mweri okwenana 2022 so granka bwera tukethurana ituthurane tukimenya mutongeria wira ritete na bora kathithia na mwere oni ya Mithika ibotwera bobichie de muritingwe na bondura bwakikishire gwera cionga totiaretie no twitwenjete mabarabara itwakite masibitari tubwetete manto maingi muno beune ne gweta kuthireria ngoira itiarete na murungu embere na tutongerete tukathiria yonde Nkuruki Mithika Mucheke aberite barumirire siasa cia thiriste na andu akanarumena kuwa ndini ya kanuni ogicione giki MC Josephat Mugambi uria akaribetaga chairman na meneretie uria bagushindana nawe tawe safari ntarara ikiria kuwa ni kureta siasa cia andu amurorongo ne ntere cia Kimongoro na gutuma akariba mwe bakagurara na kuwa mwandakire agiswa aria airerera kikondemu mantu ya timu ntalala ya thithirie oro no nto kinyetheri to sindana antu bagathitha cia maofu bagwi chamani oninkuwa DMCA miaka ya 2017 twasindana ntalala ndamusinda no tirendo ici arikuo ndi ngoromba ki timu ye ikia na asira no ndo ndi nyantu babakuwa bakaura ukiose kimusafara yo rare ara kinyarorira na mailaxiara itwana turarikuo na unde chamani temia kubwithia mantu ya ibo endo kya gwethera antu baeta boro ncho bibeta bakarwe bongwa no ntukuri nyantu kwege barwera thimba u bawi chamani oni kwenda kuwa mbere kabisa ke timu ntalala ngo kondre mantu bagwetha bena yo oni kwenda ya antu bakanuni bethre bena amani no ntuturiye tabo miake uyonde utire bona aithe chamani agirwe antu kana tukireta mantu era yombike kwetha ya atarisa maisha ya antu betu na inko inya pole kire antu bara baringirwa maisha no ndu no bongo baringana number 2 wanta la lori we daktari kana we muntu nyo thomete sana ntego miabura wo kumba kubwithe musema no tuko no kumya sharia cia thirikari
iriwa mucemani withire Thaa 12 yo sereri kabisa Thaa 12 anusu na orumeta mucemani otukunjarene Thaa 2 ina kenda boya kuwa nanga ibo kwelo maija ibo kuurwa onde meo kuura njara ni ukuura asera misafara ya safari ntarala nawe agitetera ariwa ni ari ya thiri ndi nthaka inka iri kumenyekana ni baria bararingirwe ciambiria ikugera maiga untu bakonania mubatumi ni kwithwa riboti tayari ni ringitwe kiri polisi kumau twena majarene tukinya jarene kindu Thaa 11 mbere twambia kwariria antu ilo tunaenda ka kile kinda kufuga mcemanio tanzi kuna bati ndike ingi para matoka wanachoka nyumbau para ambilia kwele na antu baba leo mcemanio ne maia antu wale baralinga na barumia mwa mbele tajua ndio na facility de kaka bila ite matia ndo na kumenya uma antu baba linga na maia na ndo mcemanio ne iba kumenya ndo baba linga maia ana polisi ethiatira imenyano wengo abatumite anata benda abarukiruga tu kiundu gitu kiundu na wero bweto Weru msafara yetu yathire Thaa 11 na to inform inspector tukubiria na toromba na antu bana Weru. Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe South, County ya Meru. Hekoro ni boretwe kurega gwetera twanya twa kuoro twa kisiasene na batonye kiri siasa cia guchwa kura na kurunga maite mwanya akiaria nyuma ya kurikithwa ni IBC guchwa gitike MCA wa nkomumu siasa Frida Kaimenti na ugite kuri babati gwetekia utongeria bwahe kurubangi. Igitenerero muriro siasa rwambiriretie kumuntu ankonkoroki na siasa bageta na mbere kwiringira ndebe itene mwanya biotongeria kithurano ne twetete umwo baraba kurombete KMC onkomotigania West Frida Kaimenti longo na rombete kurukure akwaniro buritwanya tokolo ntono chumeria kenine na kuromba kura kinya kethira kenike kioyoria rume na winge koro ibabwereta hukumake uongozi tekato atwa wetaira nomination yake loi togatwa hukuma inye itena bya chala na twachala nondo turi akoro ito wikwa tokamba kurita ngwe na njera embaneru paraba wikwa beno kuo tora kuromba ite bibo gaikwa kwa loi tora ni na ntobe to bauga babo support onara kuombe kore ekoro bogaikwa kwa tora ni akiaria nyume kwa mukira rwano rwawe Kaimenti wete kuroba kaibaraba thuri twanyene twotongeria ibona netie umbani bwa uritingwe bwa mwe boramba loi etegeria ni otongeria boekoro na nondo otongeria boekoro thai bobo thimeta na bokona ni otongeria boboegare etegeria ni na totore akoro toriwa tokawata ikundi tokaitangwe mwanga inya bobo aele nyuma bokona kwari kabe koro betete ambere ibo to akura no yekoro ala bwaro meibo ko wate koro okaitene kawo mo baraba kurombete okigia nkomona tigiti ya Jubilee Desmas Kanolo na mukirete rwano rwawe na arawete na iritaneretio tia nkomo ne okera na ate 15 komo ketwereze netwe komo kovenu buru no tonya contract chongwa cha kuritangwe koda na nkomo ile watu bakuma kwa botano ati kwa bole na kwa buna watu kato batkomo bo batebere kuritangwe ato bazo toba ka kuritangwe go bakamata beta chankomo baikia kuraya watu eka nkomo ate kona becha mimi nimejitoa mwaga nekaenda mtu acha na rorieto mungabe nemoche auroke na ntere kaona thina wendo amete na manto ya barabara roe na stima na ukaria manto ya yuthi tena ngwe no mwakato kamekishwa yuthi yato kona ngwe chekorita ndekenda badara batraido ntalo wenge mirio ya Igembe Jacob Mate urakurombete kyo bunge bwa Gembe Central na rombete te dia bikibiki koringa kura na omeno chala tongeria baraba batethia okeria ngwe yao thia ngubira ntubeto ngegura na ume na buringa ruritho bokemya yotethela la manki utodela mtoke mangi mtu adela njerego na ngere yirira nae
however small ngore ira kanyita kola kayo kana uyeta atia matenkorokia wete kweno batu bako wanwetio mbunge kebi abiele kenda kariba kuma ntere tiondeti yakyo bomba kuguneka no kinyelo ima weti na mbere wanda roro to anda mbero mbaide rwa mini rwa kipkona utemu ndoreza cia ngombe kinyangai 20 no tuwa wita nai namba lakini ngari ile cionde iraigirwe makangete ngeko ku muringerete siasa ni umaburiku achare sisire ya cio kumuranguku imwe ya kwa kangeta engeto kalimbene tafadhali antu beturi urote nayo bamuga boka ya ume kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa metheka Nkatho cia mwanya ni untubo gwe wa gwatakanya gaku na kwithira gwatanirite na bao twikire Nteto cia Ithatu nga kwendero tuko bubwega beta MAUREEN Kinya munene to Mathithe Purity